nk'ibisanzwe niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi ujye ubona uri uwa mbere, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe kandiho, tegerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakanda naho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Turi mu gitondo cya kare tariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Murabyumva ko ukwezi kurimo kugenda gusatira hagati. Rero ni nabwo abanyeshuri batangiye kujya ku mashuri kuva ejo hashize tariki 9 z'ukwezi kwa 9, dore ko aribwo umwaka w'amashuri wari uteganijwe. Rero tukaba Today TV ishishikariza ababyeyi bose kuba bagira uruhare mu gutwara abana ndetse no kubashakira ibikoresho nkenerwa byose muri rusange. Reka rero tudagutinza tukugezeho byinshi ku makuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, ariko twibutse ko tugufitiye amakuru y'ijwi rya Amerika rero yavuzwe ku Rwanda. Ntucikwe cyangwa se ntujye kure kugira ngo tujye kugezaho 5 kuri 5. Muri iyi nkuru tugiye guhera ku nkuru ivuga ku mugore w'umuhanga cyane mu kwirukanka mu masiganwa y'amaguru cyangwa se marato, wanakinnye muri Olympic Games yabaye ibera mu Bufaransa ubusanzwe, n'ubu kuri uyu mwaka ko ariho yabereye. Uyu mugore rero yabaye umwe mu bahataniye iki gihembo cyo gusiganwa ku maguru. Rero uyu mugore ari witwa Rebecca Cheptegei. Turaje tukubwire ibye n'umugabo we. Kuri ubu ngubu uwahoze ari umukunzi wa mukinnyi w'imikino ngororamubiri w'umugandekazi ari witwa Rebecca Cheptegei yapfiriye mu bitaro bya Kenya azize ubushye yakuye ku nkongi y'umuriro yatangije ubwo yatwikaga uyu mugandekazi mu cyumweru gishize. Kuri uyu wa kabiri ibitangazamakuru byo muri Kenya byatangaje ko uwahoze ari umukunzi w'umukinnyi w'imikino ngororamubiri wo muri Uganda Rebecca Cheptegei yapfiriye mu bitaro bya Kenya. Biravugwa ko uyu mugabo yahiye cyane mu gihe ubwo umugore we wari n'umukinnyi mwiza wo gusiganwa ku maguru cyangwa se marato, nawe yahiye ariko we agashya 80% by'umubiri we, naho uyu wapfuye uyu munsi hashize iminsi 3 gusa yari yahiye 30% by'umubiri we. Polisi yavuze ko Dickson Ndiema yinjiye mu rugo rwa Cheptegei tariki ya 1 Nzeri ubwo yari mu rusengero ari kumwe n'abakobwa be bombi. Agarutse mu rugo, abayobozi bavuze ko yamusutseho lisansi yarangiza akamutwika imbere y'abana be. Cheptegei yahiye nibura hafi 80% by'umubiri we ahita apfa nyuma y'iminsi 4 gusa y'iki gitero cyo ku itariki ya 1 Nzeri. Malangach wafashwe n'inkongi y'umuriro hafi 30% by'umubiri we yapfuye saa 1:50 z'ijoro kuri uyu wa mbere ushize, nk'uko byatangajwe na Daniel Langati, umuvugizi w'ibitaro bya Moti Ching and Referral Hospital muri Eldoret muri Kenya, mu burengerazuba bwa Kenya, aho Cheptegei nawe yavuriwe ariko bikarangira yitabye Imana. Kwa ni makuru twaguteguriye ku makuru ijwi rya Amerika rimaze gutangaza ku Rwanda. Uhawe ikaze rero kugira ngo uyakurikire 5 kuri 5. Mu myaka 14 umuryango wa Dihamikadiri umaze ukorana na USAID utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango babo mu ngeri zitandukanye. Uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije. Uyu muryango wita cyane cyane ku babana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu buraya. Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango arimo iryitwa Buzuzanya rikora mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni itsinda ry'ababana na virusi itera sida. Twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama. Icyo bakubwira mu kiganira nuko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse. Nanjye nitwa Mukeshimana Ribera, nyobora itsinda ryitwa Buzuzanya.
Duhamikadiri yaduteye inkunga, yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize, twavuga uti ngiye gukora akangaka, ngiye gukora se ubukorikori, abana bahawe ibikoresho, amakayi, ibikoresho by'ishuri bararihiwe. Hanyuma mbere yuko nija muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na Duhamike, nahuye n'ibikomere byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga nabyo. Njya kubimenya nabimenye muri 1999. Ubwo rero urumva nta miti, nta n'umuntu wabaga kwitayeho. Kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere. Usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato. Bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe. Uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye, adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yavukanye sida akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa Duhamikadiri. Njye narayivukanye, navutse mu bana 5, ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama, ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamaga akato, ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita, bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida. Mbana n'icyo gikomeye cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu. Mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka 9, ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama. Namenye ko nanduye mfite imyaka 9, ubwo ni muri 2002. Shangazi wanjye niwe wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi, banshutse ndi mutoya njya kubana nawe, nonkana n'umwana we yonsaga. Ntago niyakiriye, nta nubwo negeze njya gufata imiti, nza kugira ikibazo cyo guhuma, sinjye ndeba na gato. Ubu natangiye kujya mvuzwaho no mushinga uziye, ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize, twembi tubimpumye gutyo. Duhamikadiri yaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu, nta mugabo ngira. Iri tsinda ryitwa Buzuzanya rikorera mu murenge wa Kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida. Mu by'umushinga Duhamikadiri ibatoza ni ugufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye. Aya matsinda arimo abantu bagera kuri 50 bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa Duhamikadiri kugira ngo babashe kwiyakira, bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga. Ubu icyo Duhamikadiri ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza. Ku kigo nderabuzima cya Kimisagara niho iri tsinda rihurira. Umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho. Umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza, bimufasha kunywa imiti neza kubera ko abaho ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda, n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira. Haba ari ku maso biragaragara. Ikindi n'ama examen tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, tumufatira ikizami bita charge virale cyangwa viral load mu Cyongereza. Icyo kizamini umuntu unywa imiti neza aba agomba kugira amavirusi ari munsi ya 200. Abenshi usanga barengeje 200 bari no mu mamiliyoni, ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya 200. Kandi success y'imiti nuko amavirusi agabanuka. Mu kagari ka Nzove mu murenge wa Kanyinya naho hari abana b'abakobwa bafashwa n'uyu mushinga bakoraga umwuga w'uburayi. Mu rugo rw'umukobwa tutashatse kuvuga izina rye kubera ko yabidusabye, twasanze uwo mukobwa adoda imifuka. Uyu mukobwa umaze kugira imyaka 20 yumvikanisha ko atarahura na Duhamikadiri yakoraga uburayi kugira ngo abone ibimutunga. Kuri ubu uyu mukobwa ukiri muto agaragaza ko kubona icyo akora byamufashije kuva mu burayi. Nkitangira nari mbayeho nabi, ntacyo kurya, birangira nishoye mu mwuga biba bimeze nabi wo kwicuruza, kugenda uhura n'abantu batandukanye, abagabo, abasore, ukagenda uhuramo n'ibintu byinshi cyane, urugomo, ubusinzi. Niga umushinga, ntangira ncuruza utuntu tw'inyanya, nizigamira, hanyuma nza gufata n'ingamba yo kureka uburayi. Ngura imashini, ntangira kudoda udufuka. Ku munsi ndoda udufuka 200.
umuyobozi w'uyu mushinga Muhirwa Benjamin yemeza ko mu myaka 14 bamaze bakorana n'umushinga USAID imaze kubaha miliyari zisaga 20, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 15 y'amadolari. Bwana Muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bw'abo bafasha. Muri iyi myaka 14 navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri USAID asaga miliyari 20. Abana benshi twagiye tubasanga hari abo usanga bari mu buraya, bamara kwigishwa, bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga, ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose. Muri raporo yayo isohora buri mwaka, USAID igaragaza ko ifasha leta y'u Rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima, imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage. Ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba USAID ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu Rwanda, ariko muri raporo yabo y'umwaka 2022 gusa USAID igaragaza ko yahaye u Rwanda miliyoni zisaga 70 z'amadolari, ni ukuvuga yasaga miliyari 95 mu mafaranga y'u Rwanda. Tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Murabizi neza ko muri uyu mugoroba byari mu masaha ya saa moya z'umugoroba habaye impanuka ikomeye cyane ibera mu karere ka Kicukiro ahazwi nko kwa Gitwaza. Rero nyamuneka turifuza kugezaho iyi nkuru. Abantu benshi bapfuye, abandi bakomeretse n'imodoka 3 zagonganye. Uraza kumva iby'aya makuru. Indi nkuru nanone twifuza kukugezaho mbere ko tukugezaho iyi nkuru y'impanuka, ni inkuru y'umugore wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyankenye yakubise umugabo we ishoka, Imana ikinga ukuboko ntiyapfa. Bari bapfuye kutumvikana ku byo bahawe cyangwa se ku buryo bwo kugabana no gukoresha impano bahawe mu bukwe. Ibyo byabaye mu mpera z'icyumweru ubwo umugore yakubitaga umugabo ishoka ariko Imana igakinga ukuboko. Byabereye mu mudugudu wa Gaseke, akagari ka Kigogo, umurenge wa Nyankenye. Abaganiriye na TV1 bagaragaje ko batunguwe n'imyitwarire y'uwo mugore wari umaze icyumweru asezeranye n'umugabo we kubana akaramata, ariko bagahamya ko muri uwo murenge harimo amakimbirane yo mu ngo. Umwe yagize ati, twatangajwe nuko twagiye tukumva ngo umugore yakubise umugabo w'ishoka, byateye gutekereza ku kibazo kigira kiti ese koko baba barigeze bakundana. Undi yagize ati, mu gitondo cyo kuri uwo munsi amukubita ishoka, bazindutse bajya kuvoma, bageze mu rugo umugabo asubira mu buriri. Aho rero nibyo cyangwa se nibwo yafashe ishoka ajya kuyimukubita. Yakomeje agira ati, urumva uwo mugabo yasezeranye mu cyumweru gishize, yabajije umugore niba mu byo bari bahawe nk'impano bagira ibyo bagurishamo kugira ngo babashe kwishyura amadeni, ariko aramutsembera ngo ibintu byose ni ibye. Bivuze ngo hano umugore yasobanuraga ko ibintu byose ari ibye. Rero mu kumusubiza nibwo yahise yegura ishoka arayimukubita. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyankenye Uwera Jeanne yavuze ko ubuyobozi bwahise buta muri yombi umugore, ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Yagize ati, iyo nkuru mbi twaraye tuyimenye, uwakubiswe yari yahise ajyanwa ku bitaro bya CHK aho ari kwitabwaho. Rero dufite icyizere ko ashobora gukira, naho umugore we yahise atwarwa ashyikirizwa RIB. Uwera yagaragaje ko muri uwo murenge habarurwa imiryango 46 ibana mu makimbirane, ariko ko hatangiye gahunda yo kubaganiriza kugira ngo babashe kubana neza, bahoshe ibibazo bafitanye. Ku yandi makuru twaguteguriye, impanuka ikomeye y'imodoka yabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro imaze guhitana abantu 3 mu gihe abandi bakomeretse bakomeje kwitabwaho n'inzego z'ubuzima. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe dukesha inkuru avuga ko ahagana saa 2 z'ijoro aribwo ikamyo ya Fuso yamanutse mu muhanda
werekeza ahazwi nko kwa Gitwaza ivuye Kicukiro centre ivuza amahoni menshi, bikekwa ko yabuze feri yagonze abantu babiri bari barimo motari n'uwo yarahetse ndetse n'umwe mu bakomeretse bikomeye. Rero abangaba bahasize ubuzima, abandi benshi abo bakomeretse bakitabwaho n'abaganga. Muri iyo mpanuka hari imodoka 3 zagonganye. Ku yandi makuru twaguteguriye, urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa mbere rweretse itangazamakuru abantu 45 bakekwaho kuba abajura bari bamaze igihe biba abantu bakoresha amayeri atandukanye cyane cyane kuri mobile money. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yasobanuye ko aberekanwe bafashwe mu bihe bitandukanye hagendewe ku batanze ibirego hagati ya Mutarama na Nyakanga 2024. Aba barimo n'abagore bose bari hagati y'imyaka 20, ubwo turavuga bose barimo haba abagabo haba abagore, rero bari mu myaka hagati ya 20 na 35 y'ubukure cyangwa se y'amavuko. Dr Murangira Bitseri yasobanuye ko hagendewe ku batanze ibirego imibare yaberekanwe cyangwa se yerekana ko bariya bakekwaho ubujura bari bamaze kwiba amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 400. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, kwa kundi umuntu bamuhamagara kuri telefone bakamubwira ko hari amafaranga yoherejwe kuri telefone, kuko wareba ugasanga hari amafaranga umubare ugezweho cyangwa se umubare ufite kuri telefone, koko uragira kuri ayo mafaranga yakubwiye ugahita uyohereza nta kuri kubitekerezaho, kwa kundi uba wagiye guhaha ugasiga amafaranga runaka. Rero bariya nabo bakagerageza buryo ki bakorana hagati yabo, yaba abacuruzi yaba abajura. Urabona ko kundi umara kwishyura umuntu ufite iduka wamara kumwishyura, ariko sinzi niba mujya mubibona ukuntu umuntu akoresha telefone yawe akishyura. Tuvuga urugero, umukecuru uri umusaza ahubwo atizana telefone agashyiramo byose n'umubare w'ibanga rwose ntutinye kuwumwereka. Ibi nabyo rero birimo guteza ikibazo gikomeye. Rero nicyo aba bantu bafatiwe rero bakaba berekanwe kuri uyu munsi, berekanwe ku banyamakuru bari bitabiriye uyu muhango, aho rero baje kuba batangazwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turakomeza gukurikiranire tumenye ese abantu ni bantu ki, ni bande mu by'ukuri, ese bafashwe ryari, ese barimo guteganyirizwa iki muri rusange. Reka rero tukubwire ngo amakuru yacu nakagaruka kurikira n'ayangaye.